Whakawhiwhia te kaiarahi I te marae o Manurewa a Takutae Moana Camp. Ki tētahi o ngā tohu nui o tēnei whenua, moana mahi whakahirahira hei oranga mō ngā rangatahi me te hapori. Ko te marae o Manurewa te tuatahi o ngā marae o te motu ki te whakarewa hōtaka kano ārai. A nei rā, ata Roy Black. He wahine tai kaha. Kia ora mama. Engari he pērā ia ki te kūmara ka re kōrero ana mo tōna akereka. This isn't about me, hey. I think this is actually all about our rangatahi, our whānau, and being able to share Aotearoa, our culture, how we see hip-hop dance in this country, and we've taken it to the world, and we're good at it. He ringa tohu hip-hop a ao mo Aotearoa, a Takutae Moana Camp kua whakahonoretia mo te tohu hirana ki ngā kanikani tiriti me te rangatahi. This is for all the rangatahi that we've created opportunities for, and just being at the marae just tops it off, but it's exciting. Engari he nui noa atu tōna mana ki te hapori whānui, pērā hoki I Manurewa marae mo te mate kōwhiore, I nā hoki nā wero I muake I tōna aroaro. Te wāhana ki nā te awhi nā whānau, e noho kāinga kore nei, e noho rawa kore ana, te wāhana ki nā kaimahi e tuku kai, pauka kai ki a rātou. Kua hoatu ia tōna katoa ki tēnei hāpori, a ki ngā rangatahi hoki o tēnei hāpori me ki Manurewa, me tāmaki ki te tonga. I aki hoki ia I te rangatahi no te taitona ki te awhi I nā pūwero tana. We've created an opportunity here in Manurewa as the only vaccination site in Manurewa, gone from vaccinating 80 to 100, now up to 500 plus a day with Omicron. Our teams are working really hard to provide a support network for whānau. Ko tōna aro I tēnei tau kia hiki ake te pūwero mo ngā Māori hurinua ki te 95 o rau. Taro Black, Te Karere. Ka pai rā takutae mihi atu ana ki a koe o tira ki a koutou katoa o te marae o Manurewa.